nagiye kubona mbona cya kibaya cyari kirimo abantu benshi, mbona benshi muri bo aba bantu bari bamaze kurobanurwa, bamaze kwambara imyenda y'umweru. Nabonaga ari ikibuga kinini. Imana imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo yababajwe nuko yahamagaye abantu benshi, barangije bumva ubahamagaye ariko ntibitaba. Imana irambwira ngo nagiye kubona mbona rya juru rirongeye rirakingutse, ba bantu bagira gute, baba baragiye. Imana irambwira ngo nimusenge cyane. Mu kirere cy'i Burundi mbonye haza indege barayirasa, imaze kuraswa rero Uburundi buriza amarira azahozwa n'ukuboko kw'Imana gusa. Hanyuma mbona umugabo wicaye ku ntebe y'icyubahiro, hanyuma mbona afite igitabo kinini. Ngiye kubona mbona iki gitabo cyari kirimo amazina y'abantu benshi, nkabona arimo aragenda ahamagara. Basigaye barira, nza kubaza ngo mbese n'iki gitumye hahamagawe bake hanyuma benshi bagasigara hano babuze ababahamagara, byagenze gute? Muri Amerika izagwa, muri Canada igwe, mu Bufaransa igwe, mu Bubiligi igwe. Mugiye kubyumva, amazu agiye guhirima, amakampani asenyuke, imihanda icikemo kabiri, imvura igiye kugwa. Imana yantumye ngo mbwire abantu, mbona mu ijuru havuyeyo imvura nyinshi irangije iragwa. Imaze kugwa nabonye iyi mvura itwarwamo abantu benshi. Reka manura iki kintu, kuri iyi si hagiye kugwa imvura nyinshi, hagiye kugwa imvura nyinshi. Irambwira ngo ntangire itangazo ku bantu bose bari bunyumve ngo Imana itanze amahirwe, itanze amahirwe ya kabiri, itanze amahirwe ya kabiri. Imana irimo irahamagara umugeni, Imana irimo irahamagara umugeni. Imana yarambwiye ngo bakambara amakanzu yera, ngo nababashije kumva ijwi ry'uwabahamagaye hanyuma bakitaba. Imana irambwira ngo etaya sire itanze amahirwe muri aba ngaba basiga. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho.